Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar a chair to le rem sang ralte. Ram chu mundang rolin voina changkhan kum sompanga atanga sompariat in ka thalai te tan COVID-19 shidan na pek chwa tenani. State chu mun tamzo ka kumthar lom na zo felani. India rama COVID-19 chithar Omicron kai sangkha jasari mu chu ani to. COVID-19 war chawle clearing Supreme Court le High Court engamaza chuan video conference mangin court thu an ngai to le tan. India chuan COVID-19 vaccine dose vai bel cha somnga pe clintomin chak takin mala a heti la hian covid che thara len le to wangin thridan na dose bikim da lote la thwai turin kan ngen chewa thridan na la lote po la tura som turin kan ngen chewani shileng la ka inven na man ruwa mai to midang nai lo le kutsil fai te lo ngai poimo ze lang cheu COVID-19 kai hnuai ria du nei chuan rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali paruk le pakhat bial pasari panga ba ka Mizo tan pakhat bial pani te hi biak po thei rengani tuna chuan Chanchinthar ilongai thlau chhun zomang u rampum akum som panga atanga som pariat in ka thalai te ta na COVID-19 chudana pek chhuwa tan rolin vo inkhan Aizawl po pek chhuwa tanania Health Minister Dr. Althang Lianan he huni man puin Mizoram chu India ram state sang zinga COVID chudana pek chhuwa na thok thaber te zinga atel ti soin hedin mun thlen thein atana thei top chhuwa tu Health Department official te frontline worker le volunteer te Asha health worker le health and wellness officer te vaccination team sang mun kil khor ber thlenga kala dam lo le tar chak lo te an chen nge ya lu chil tu te na tho thadra ani atia Aizawl le Mizoram mun sang shipui do ka ngat khutlang shwai tu te YME te le LLTF VLTF te toy on na thatak po fak amati thu soibo National Health Mission Director Dr. Aizawl chuan vaccine Aizawl ka chunga pek tanani thu soin ni thum nuwa Mizoram chu mundanga po pek chho zui ni ang atia tuna an vaccine maniko vaccine ania dose sing ruksang sari in December somthum khan Aizawl lo thleng to in Mizoram covid chidana ko vaccine hle rol nuai kha chuang ne na pek turani ati shidan nei sarkar lai pui changa don belzel tur ani thule ko vaccine first dose la ka changa ni somni pariata second dose lak le turani thu soin Dr. Aizawl chuan covid shidan na pek chun zom zel dan tura district immunization officer ten rom mana an siam tur thule kum som pariat chung lam pek manna international pasia ma in chopol lova pek thin turani thu asoi heti la hian kar le thotan ni January ni soma tangin India sarkar chon healthcare worker frontline worker tele kum somruk chung lam na ben von nei te tan precaution dose pek tan turania shridanna dose thomna la tur da chu shridanna voi ni na anlak atangin nizani somsari aliam to turania ani ba ka hian kum somruk chung lam na ben von nei precaution dose la du da chuan an mani doctor theu an ronanga an doctor in la tura thorona pek chuan an la theyang Champaya cha mek law and judicial minister puti jelanun tluanga chuan mailbook mual koi ZNS farma ral tlante zo ko tharle Myanmar tanga ral tlan zo ko tharami te atloa mual koi ke anga bung tlang muna khotlang in chu thom thata arem chandan anga ral tlante lo don son nan man tumani ang mual koi bung mola hian khotlang shoi tu tenen in Beronin commercial vehicle terminal board sai tura project siam ni se anti Minister hian MLA fan cheng noi nga senga mailbook tui pamle fil chei mek ena ton thlani som pariata changa kheltan tur zo kathar zone football tournament nei na mun tur mailbook football ground hung ani tur thu soi Minister hi champhai sabet quarters YME shwai tu tenan toy o mani Mizoram hun tamzo ka kumthar lomna zo felani a kumina COVID-19 stripuin khosak phung lati boya wangin kumthar lomna po atikhai lak ani voini kumthar lomna roi the ni turani wangin sarkar chol alani a amero chu Aizawl khopuya chuan roi the anom manglawani heti la hian voin khan kolasi pa kauran then kha chuan kumthar lomna roi an the a kolasi pa kauran tamjok chuan nikhat khan kumthar lomna roi an the to ani shia thejana voin khan kolasi pa presbyterian kauran sang veng lai mar veng tumpui le electric veng ten kumthar lomna roi an the a voina roi an the chan hi pastor bial inkhom puya Christmas le kumthar chu ani taka roi the lo ni se tian lo rel to bo zuina ani thu donani
roi thena mun tamzo ka chuan Christmas le kumthar komite roi tu te rom manna angin mi pui te chu COVID-19 shelen laka an him theinan film khur thua social distancing kalpui ani longtlai khopia ko ran tamzo chuan kumthar lomna chunizan khan an te topa lairam Isu Krista Baptist ko ran tual chung ko ran engama zat ba ka ko ran dang te chuan kumthar lomna chunizan khan te topin in khom nuwa pathian fakazai khomin kumthar lomna an te topani longtlai khopia borot nuam tak nuaya Christmas le kumthar lomani chu longtlai DC Dr. Andrew H. Vandal dikachuan lomamati thu soin district mi puite kumthar chebaya buka borok dom lo thleng thei venga rim taka thok tu police te flying squad le tlomngai pol te in pe na chu lomamati thu soibok Voin hi Evangelical Church of Maryland ECM kaushan ni poimo ramtana tongtai na ni ani a ECM kaushan zongjong in urson takin an mang ramtana tongtai na ni a hian ECM headquarters chuan tongtai tu pui tur siamin ram shwai tu te zongjong sarkar hathok le kaushan shwai tu te tan thanhem ngai taka tongtai na an nei ani Christmas le kumtharlom na kalzel ni pa formin tongtai na ba ka zai khom na hun manani a kaushan tam tak chuan roi ne nan manga zai khom bo rock po athle a kaushan nol pui program duana chuan zan in hi atom na turani nimin zing karatanga chin riat lo pu Johnny lalpar liana mamit luang pona 4th IR battalion headquarters driver mamita omek chuwai me luang pol branch rom manna in bo in khan zona ni a Mizo somnga chuang thok chuakin chanchin bo sai lai thleng hian hmual ani lo pu Johnny lalpar lian hi Aizawl zema bok north mi ani a nimin zing dar kwa vela 4th IR camp a thian ten an hmu nuwa hmu ani to lobani voin me bo zon thlanga hian 4th IR camp le a che vel Aizawl road chua lam le tlak lam te zona ni a naktuk lama zong chun zom le turin rom mana siamani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani India rama COVID chithar Omicron kai mi sang khan chasari mu chu ani to a heng zinga zarok somthum pakwa chu andam le to ani state union territory somni pathuma Omicron kai to in atamberna Maharashtra zanga som mu ani a ando tu Delhi somthum panga mu ani to bok heti lai hian rampuma COVID-19 shidan na pek be puingor takin thlak chun zom zelani a tun thlengin mi bible chaza somli panga le noi samrok paria chuang ne na pe kan to ani darkar somni pali kal te chung khan ram chung mun sang sanga COVID chikai thar sing thum sang thum jasari somnga chuangan oma heng nen hian shivei mek noi khat singli sanga le zanga somriat pani an omani Union Health Ministry chuan shikai zinga dam le hi zazela somkwa pariat point pani bel alan reng ti asoya shipui wanga thi noi li sing riat sang khat le zria somkwa pathumanam to bokani COVID-19 lor chole wangin Supreme Court chuan voina changkhan hapta ni chung video conference mangin thu boya ngai to dona kumhlui October thla changkhan court chunga thu boya ngai to le tan ma se shipui kain pun chole awang le Omicron lor chho thei thirin thu boy te chu video conference kal tlangin ngai to ani se atiani classic cholan man zon nuwa Supreme Court hi voina changkhan hon tan le ani ramchung high court engam zat po in COVID-19 lor thar le wangin video conference mangin court nan kalpui le a Madras High Court Calcutta High Court le Delhi High Court te chuan voina changkhan video conference in thu boy an ngai to tana Bombay High Court le Allahabad High Court te po inak tu ka tangin video conference an mang tanang Thilman punna red na sataka asan chawa wangin Sri Lanka sumle pai din munchu tluchevek thei din huna adinga sarkarin sum nei sa aral zel rolin cho lamchi manasang chauzel ani media te soidanin president Gotabaya Rajapaksa kai shwai sarkarin heti taka sumla mahar sana ato na chan hi covid ripui lengin ansum nar pui ber pakhat tourism sector ati chiat wangani pakhata hebaga sarkarin sum amang na salutukle China ne na asum badrul tur anga lutuk chu atlak chena chan ani bok World Bank chu danin ripui le na tangin mi nuai nga chu rethei bakberin anom pha ani chanchin ti top na na tlang pui ramchung mundang rolin voina changkhan kumsom panga tanga sompariat in kar thalai te tan COVID-19 shidan na pek chua tanani state chu mun tamzo ka kumthar lom na zo felani India rama COVID-19 chithar Omicron kai sang khan jasari mu chu ani to COVID-19 lor chole clearing Supreme Court le High Court engamaza chuan video conference main court thu an ngai to tan le chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani